Poznajemo ih kao naše dobre prijatelje. To nisu psi. To su mačke. I u ovoj epizodi pokazat ćemo vam mačke u drugom svetlu. U divljem svetlu. U stvari, domaće mačke imaju mnoge sličnosti sa divljima. Za početak, lutaju dvorištima, baš kao što lavovi lutaju savanom. Sve mačke imaju jednu zajedničku osobinu. Sve su one radoznale. Ali to imaju i divlje mačke. Odatle dolazi i želja za lovom. Nažalost, ovaj mladunac je izabrao pogrešnog partnera za vežbu. Naučio je svoju lekciju. Ali dok se mladunci igraju sa insektima, odrasli love veću lovinu. Ptice. Ali i odrasli love i manji plena, kao miševe. Ali, zato što nema toliko miševa ovde, one moraju da se snalaze sa gušterima. Naravno, što je veća teritorija, to ima i više hrane. Zato izbijaju i borbe između ovih gladnih predatora. Ali tu silu mogu upotrebiti i na vama, ako ne gajite dobro mačku. Može da se dogodi čak i ovo. Ali mačke imaju i super moći. Majstori su u penjanju. Kao i u medicini. Imaju noćni vid. Čak mogu sa jezikom da očiste celo telo. Naravno, one su i dalje umiljata stvorenja. Ali nikada nemojte da zaboravite na njihovu divlju stranu.